Arah cireng, PS Silver Queen, mobil dompet tuh kelek, bubur. Cirengnya seribuan, cireng isi ayam ya. Sebelum makan cireng, dulunya udah bulat ini kan. Di efek makan cirengnya bulat ini. Sama kayak gitu. Saya six pack. Oh ini Silver Queen edisi Valentine. Silver Queen edisi Valentine. Bau kelek. Ceritakan ke kronologisnya Silver Queen edisi apa ini? Edisi Unlimited Emos Day. Kacang. Apa?